Wel, ha fer ni oca gyn Andreas Wolf biogynne an Berlin yn rast. Andreas, fel cael y fiaca gyn di Sorsha Realtus y gydig y fiawn y gynnydd y Guten Abend, andere Vorgechter Brandenburg an Berlin, agus im Bundestag Parlament na Gedamalch show Mocholo Kutschach. Ha an CDU ag Friedrich Merz Bornachig, agus hat fasch trichet as hiert gan vot. Agus ha an SPD ag Olaf Scholz Kaul Gomor, agus hat Chisgu Shia Giag as hiert. Han a huanich Kaul Kutschach, agus hat Chimichel Trigiag as hiert. Bisulen woorden na hageres kan liberalisch söda ava kutjach gas a chovantach brona sho shashin an FDP or ha iatsin fask koik as hier de kenaum sho könig geföt na head of an sho acherig haast femiat koik as hier sonne vi stay as a parliament agus ma vis iatsin a stay Chavi morchuch ag an CDU agus an SPD cola fémiat an ocean trí partien son cóvántach gus díal agus ha sin mar a savas go máderif ach ag an am seo ha níidir kindeach go raibh Friedrich Merz van an CDU an nachjansler. Andreas Hasul an fór an rast hat ich massa ni in AFD sin as a jara match de mar hat ol geisen. Hashin karst, ha iatsen fask fichert as hiat, agus sé dúplacha ha seo van an turismoierig der avatek chimichler jech as hiat. Ha hule party elle gran nachelat son kooperige grucha, get hoort iatsen an noch gewellet son kooperige glechen CDU, ach ha meisja Merz kutjach gegra, en moeinomach nachelle son shin jeanok. Ach an noch sé an AFD party na 4 live jesche, an darna party as moha as a Bundestag a show Parliament na Gedamalch. Andreas, kun je maha a vies Realtus uur de stiochach maha? Well, leisgum féim cóvántach gas díalchaig verre greis, mar a savas verre trí no ceher mísan mus tachar sin. Hús meistan Merz go bí ada an imrachas, agus cúteach ag Jean an críachan, ach cúteach ag an economy. Charo economy na Gedamalch dief an a suige chotrúag an de crínig chofatte choras da vliana. Hús de cúteach gata gevelle son an rein Jorpe stúrig, go hári a höf suige na Ukraine, agus gevelle son cooperige leis an rang, agus leis an riach goinigte gus sinna hort gepul. Andreas Tablatze, Andreas Wolf, Gadisch Björgen, is in Anne Berlin.